अहानबद याम थाजनिंग पाऊ तंगाना मैम थमजरमगे सोशल मीडिया लखुचब पाऊ मुन नंबोल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनब उलौ चनुरा हाइबी मखोंग हांग रिवाइव ड्रग डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर लेरप नंबोल फोइजिंग मियोय सीरे है सब साब मैम अपडेट पीजरके मैम अपडेट यंगमिनासी मकासा थरकपोन याम थाजनिंग पाव मन हियांगलमद लेबा अपोपी लेखिद्रबा किडनी फेल ओइरबी मराइबक थीरबी सही मापन नंगाइरिबी इसानुपी ओइनाम इसन ngasi N Rajendro Elias boy amadi Jenims ki medical team satuna mayumdagi lapkhatlore haide duga isanupi asi layeng lagani su hairakli Makasa Tarakuna Hoyelan Powder Fungiva Paukra, MLA Sarakabam Razian gi asset ki gross total bilu lupa Crore Amaga Lak Hundraga Tereka Lising Kunga Subnagi Samriga Nipuga Mari Oki Manipur Miam gi Mute Singi Lantum Yengminasi Kun MLA S Razian Komzinba Dr. Kaitem Atauba MLA Sarakabam Razian Amadi Maki Loinabigi Mingda Non Agricultural Lands Commercial building amadi residential building amata lairamdre sei sigi February amadi March ta tangkak ani thona pangthokiba taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly mikalda taragatre lamsang assembly constituency da Bharatiya Janata Party BJP gi mereb oiduna mikalda mai paklakraba Surakhabam Rajen se yengkhai gataret Imphal West district ki Salam Kaikhudigi Surakhabam Yaimabigi Masanupani Makumza English Singamagasamapan Marfugani Pada Manipur University ki Makada Leiba Wangzingi YK College tagi Bachelor of Arts Lusinki MLAS Razian gi Mikhal Mawoinana election gi returning officer the pishin ki nomination paper ga loinaba affidavit ki batungina taranithoi suba Manipur Legislative Assembly Mikhal gi mamangda ma ki makuta sel oina lupa lakh amaga lising yang kai lekhi ma ki loinabi tauksem Syamagi makutana sel oina lupa lising humdraga manga leki maki SBI gi account da sahi asigi February manga phawda lupa lising marfu nipanga sahunga maudraga nipa leki ani subada BOB gi account sahi asigi February 3 phawda lupa crore amaga lakh kuntraga manga ga lising maudraga taruka sumnagi satreka nifuga taruk leki ahum subada Bandan bank ki account da sahi asigi February manga phawda lupa lising kunga manga leki Maki loinabigi BOB account say sigi January kuntraga matai fawda lupa lakh nifu nithoiga lising yang kai humdoiga subnagi maudraga manga lekhi loinana kumza English nganiga kunga mathoida saurangna lupa lakh kuntraga manga rom oigadaba Toyota Fortuner ama lekhi ani subada kumza English nganiga taraga tarukta saurangna lupa lakh aniga lising yang kai rom oigadaba tata Zesta amasu lekhi Maki loinabigi mingdana kumza English nganiga kunga mathoida saurangna lupa lakh kunlum oigedaba tata hariyar malaki MLAS Razian gi oinadi sana gi oiba lanthum affidavit asida pandi adubu ma ki loinabigi mingda sarakna lupa lising mar furom oigedaba sana gram kullai ma ki mingda lauba license gan taragani thoi bor amadi point kuntragani thoi ki pistol malai ma ki gross total bilus lupa crore amaga lakh humdraga tereka lising kunga subnagi samri gani fuga mari oiki adugu ma ki loinabigi gross total bilusina Lupa lakh humfuga mariga subnagi lising nipanga maudraga manga oiki maki agricultural land da tourism da acre 2.45 acre 0.65 acre 0.68 acre 0.64 amadi Salam Kaikhud acre 0.63 lay maki loinabigi mingdana tourism da acre 1.65 amadi Salam Kaikhud acre 1.60 rom park sawu lam lay hari Loinana MLS Rakhabam Razian Amadi Maki Loinabigi Mingda non agricultural lands commercial building Amadi residential building Lairamdre Maki Loinabi Taurem Shamasi manager of Brickfield Webitanatana social worker Amasnik MLS Rakhabam Razian Gi Kumza English Aniga Kundagina Kungamatoigi first incomes tax return file gi matu na maki income asi lupa lakh kuntra gom doiga lising ni fugo hum doiga samaga yangkai gom doiki loinana MLA Sarakhabam Razian gi oina pending criminal case ama lai hairiana pausna fongdorakli atopa pawmana second hand car showroom ama da khangauduna mai sakre Assam gi Sirang district ki manungsanba Sapaguri da leiba car showroom ama khangauduna mai saklakpagi thaudokta yamdrabada car taraga hum doi mai na tumna sakre hairi
रिपोर्टसिंगी मतुंगिना हौजिक फाउबिगी ओइनदी मई अदु मतौ करमना सागलाखिबनो हाइबा सब साना खंग मंगमद्रि अमसुम कार शोरूम अदुगी मनाक नकना वर्कशॉप अमसले वर्कशॉप अदु कार मॉडिफाई तौबिगी लेबनी मफम अदुददी मईगी थबकसिंग तौरी मफम अदुदगी मई अदु हौरखिबो ओइरंबा याय हाइना थाजनरबसु मदुगी सब साब एविडेंस ति लेत्रि मईना साखरबा कार तरागुमदु अदुगी मनुंगदा अनिदी तंगोय ताखरे मई साखपगी पावहेक फंगबगा फायर टेंडर सिंग मफम अदुर संगशिंदुना मई कनबगी थबक अकन ममोंग सतखि फायर टेंडर सिंग मतम साना लाखिबना मरम ओइरगा माखा ताना साउना अमांग अता थोलमगदबदगिदी कनबा ngamखि हाइना रिपोर्ट सिंगना सुहाइरि अतोपा पावमदना त्रिपुरा स्टील की थोंग अमा टेकपदगी मियो अहुम सिरे मापन सोकले नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की किशनपुर सब डिवीजन नंगसी स्टील की थोंग अमा टेकपगी थौदोक तो यामद्रबदा मियो अहुम सिखरे दुगा मियो मापना फिबम लुना सोकरे हाइना पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिशियल अमना फोंदोरकली थौदो असिग मरी लैनना पुलिस ना फोंदोखिबदा थौदो युमसे कैसे नुमिकी अयुक्ता थोखिबनी मसा मार्डागी लालजुरी तमना सत्कदबा उ हाप ट्रक अमा थोंग असि लालिङैदे खंहौदना स्टील की थोंग असि टेगलकपदगी ट्रक अदु तुरेल तसिंखि थौदो अदुरा ट्रक अदुरा तोंगलखिबा मियो अहुम खुतक सिखि लाइबक थिबा थौदो असिदा लैखिद्रबा मियो सिंग अदुदी कुमारघाटगी ट्रक ड्राइवर अरुणाथ सैनिफुगनी थोय अमदी नेताजी नगरदगी बैग्या सकमा सै कुनगनी पानमसुम रंजित सकमा सै कुंथ्रागनी थोयनी थौदो अदुर सोलबा मियो सिंग अदु खुदकी ओइबा फास्ट एड पीरबा मतुंग मखाताना ट्रीटमेंट सथनबगी दमा धर्मनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुकटख्रे अमरोमदा थौदोक थोकपगी पाव हेक फंगबगा कसनपुर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुभाशिष आचार्य अमसुम कसनपुर पुलिस की ओसी हकथेंगना सतुना येंसिंखि मफम अदुदा लेरंबा मियोइसिंगना फोंदोरखिबगी मतुंगिना थोंग असि सही क्यागी ममांगदा सारंबा थोंगनि हौखिबा सही खरा असिदसु थोंग असि सेमजिन सजिनबगी थबक साथबिद्रे अमरोमदा सही कुइरबा थोंग असिदा का हेन अरुंबा पोसिंग पुबना मरम ओइरगा थोंग अदु तेखिबनी हाइरि हेनसु पाउसना मखातानासु फोंदोरखलि लोइसिलकपो ओइना तोपा पावमना टेररिस्टना नन लोकल रूरल बैंक मैनेजर हटख्रे जम्मू एंड कश्मीर की कुलगाम डिस्ट्रिक्ट सगोल सुनुमिता टेररिस्टना रीजनल रूरल बैंक इलाका देहाती बैंक की नन लोकल मैनेजर नोंमैना कापतना हटख्रे पुलिस सोर्सिंगना फोंदोरकपदा टेररिस्टना विजय कुमार कौब मैनेजर अदु नोंमैना कापके मसुमाक फिबम थिना सोखि रूरल बैंक अदुगी मैनेजर विजय राजस्थानदगिनी मा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की एरिया विलेज द लेबा रीजनल रूरल बैंक अदुगी ब्रांच द मैनेजर ओइना थबक तौबनी पुलिस सोर्सिंग हाई माक आयुक्ता बैंक ब्रांच अदुदा संग्रिंगै मनुंगदा टेररिस्टसिंग अटैक तौखि अटैक अदुदा सोकलाबा कुमार हॉस्पिटल अमदा पुखि तोयगुमसुंग डॉक्टर सिंगना महाक सिरे हाइना फोंदोरखि एरिया अदु कॉर्डन तौदुना थिबा हुंबा सतखि हाइना सोर्सिंगना मखाताना फोंदोखि मे 19 दा मिलिटेंट सिंगना डिस्ट्रिक्ट अदुमक्तदा राजनीवाला कौबी नन लोकल ओजा अमा हाटखिबनी माक जम्मू डिवीजन की संपा डिस्ट्रिक्ट लेबनी हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरखलि अदुगा हौजिक ओइनदि म्याम पाउसि मतांगसे लुसिनजरगे अमसुम पाथोकसकिबदा सोइखिबा लानखिबा कया यावरसु म्याम ngakpigani अमसुम मतम मतम गेबा मरुएबि पाउसिंगसु म्याम द लेप लेतना अपडेट पिजरखिगे हाइनसु चैनल सिगी माइकेदिगी म्याम गे फमना थमजरी एंड थैंक यू।